Pamirsa kawentenan kasus transmisi lokal ring Kabupaten Tabanan Saninjap. Anutin data pinih anyar saking GTPP Tabanan COVID-19 ring tanggal 2 September wenten pewawahan pasien terkonfirmasi positif 16 diri tur asiki krama padem. Juru bicara GTPP COVID-19 Tabanan Iputu Dian Setiawan Mausang, kuentenan 16 kasus pasien terkonfirmasi pinih akeh, raus saking desel gubuk Tabanan. Kejantenang 5 diri sani keni COVID-19 sani pindah ke hasil tracing utawi kontak erat saking pasien positif sedurung nyani, tur madue gejala anosmia. Raris 11 diri sani tiosan weda ring desa Dahu Peken Tabanan nyambu Kediri, Sudimaro Tabanan, Banjar Anyar Kediri, Kukuh Marga miwah ring desa sani tiosan. Untuk pasien positif sani padem anutin data sani secara sandi pindah ke Krama Lanang saking Kediri sani sedurung nyane polih kerawat ring BRS Utabanan. Mawah nyani pasien terkonfirmasi positif kantos 16 diri, tur pasien sani kejantenang kenak wenten pitung diri. Puspawati Bali.